dambot nebe acontece ia lorong hat fulan abril liu ba, no darmos lorong primeiro nebe acontece desastre natural nebe bot, no afeta ba população Barak e Dili, inclui município Siraseluk e Timor-Leste. Comunidade Barak lakon ia uma sasan no triste liutan balon tem que lakon sirane família. Foi desastre hirak ne balon consegue fila hikas basirani hela fating, mas que hatene fating ne risco ona bahira acontece tan udan tambah fating hirak ne balon sayona benia dalan. Mai be balon mos labile duni atau fila hikas bani uma ne be horik ba. Hanesan vítima Manuela Marquez ne belakon ni uma inclui sasan umalaran hotu tambarai takatomak ni uma. Vítima desastre natural ne conta katak ia momento acontece senti lakon ni vontade atu continua moris tamba quase fulan ida ona ni hela det ia vizinho ni uma no aguenta moris det hotulun husi vizinho ne mas que moe no senti ladung confortável mas be situação mak obriga ni tem que hela ia vizinho ni uma. Vítima ne hatuir durante ne nunca ia ema ida ne behakat ba hodi hare no ajuda mas que vizinho mota sorem balong hetangona ajuda mai benia parte no família hate que husidok norona det tambah hela ia parte mota soreng nebe pertence faliba aldeia Fatumea suku Tibar nebe se vizinho ho aldeia Lesibutak suku Manlewana tambah ne durante fulan ida liona vítima refere sedau hetang apoio humanitário rumah hanesan material humanian ka aihan rumah único vizinho ne beda daune foi espaço basira hodi helaba mas que dela rumah senti la confortável mas be tem que continua hela ho vizinho ne tambalaya condição hanesan sasanda purnian toba fating no lona rumah ne bebele utiliza hanesan fating provisório hodi aguenta moris tambah situação COVID-19 nebe implementa cerca sanitária difícil atu buka moris hanesan raut rahenek yang motalaran inclui tambah kompanhia nebe vítima sira serviço ba parado hen durante ne lai ami han bijino ma fodo ne ha ba husi governo ga husi kompanhia ga husi dana beda atau data fo han lafo lona rumah dat satu lai ha umanain haru kami sai pindah umanain haru ka sai dan imiten seso na tamami satu persija tu hela tu toba ne fatin ne ba de ami lona lai ha ane mah hauduran hau tur haude haure kareta jemeng ka rumah sama kar kau bela bahu ajuda da mai parachuta hau banai ulun sira ajuda netike lona hena taka hahan rumah ame nungga servisu agora kata juan mas tur he umadet agora hore kondisau de sana obara hena krahena klafolin uba fatu klafolin atu lori osan ita mor sempre precisa osan hola bare precisa ha himo cucu ben sabau agora ohela ketak sana no ten hina be han hina be bahu sunai ulun sira ajuda ba favor tamatan nete kami ya ami kata da ne kara husu banai ulun ajuda ba ami pobu teru sida sana halir ke ba ami umakain dane hari ho mata me disaster koner ke makas sana durante fulan da resino fulan da semana ro me nunga mas satu hetan ajuda ida ami ne lima na bijino lor atau pode dia ami lor na ham fos la taru atau kalan la bari kusu eto dan ama kalan mahang fal ho ditetoba fos la iha susu be ida ne kan tane susu be loron da hemo kanuru ida to hau fa benta susu hamla hemo be nono be hode hemo de to kalam bot mahan itu hode to baneti da dero da kontinua hala sasor bahan bijino fo dalila terima kat fo bebega goro osan da lain sana ba usunai ulu cira ajun te kahan ajun te to fatin amne fatin rumah mai ba salona rumah ba hola parisar ne hina ba ko tadu sira hatai sana aso be o aso biali sara popok rumah di ujan neti sara sentina sa mikir khabai te uja filafalti covid ne ko kona bana ni tamate mors me mate sida ne agora kamlah mo holi tamate ko ami teru sida sa pulan hiran pulan ida semana ruan laran nunga mas eme datam tamatan sana am laran moros permate ane uma na ba fo be bitira mami toba net vasu menti letende hena taka manta ida de ida hako takane saine atu dan neras ka atu hari jan taka tuai laga sabang kalaiha. Além de vítima inundação husi aldeia Lesibutak suku Manlewana, Zeroni Cardoso Tillman, husu parte governo, atu prepara fatin nebe seguro liu. No husu mos atu verifica di dia vítima inundação hirak nebe lakon ya uma no sasan hotu.
amina turidade me pindah ami sifat nane konsei ga baru ni lona okos napa halo semana ida loron sia ami loron hitu semana loron hitu sere suku amina turidade ho amistador sera no so profissão civil sera mai hata tekataran emana maksi umadiak si fila fala nafati sera nafati lebi ami at kole kontra sera levanta ma ema estado lebi sekarang sera hanoi tebes sekarang sera foto telefon dia kataran fila ba nafati nene ita bare nafati ne fati sekarang ya risiko ya motadalan berarti kita harus sera sitah nafati nalona sokor sera kole se me umadiak fila si umadiak fila lebi ami sentimento berarti estado la interesse ami ia tinang kotuk ba estado interesse mas ia loron da hetan di duna sama sana estado mai kole buat barak na maka amila dun hates fas ne mai murgil teptes ami hetan fat ami hele fat no ami lahir kontenti tama ami toba kalan mos hodara rumah ami teng setilun tam udah be ini sudah kaya mata atau bulan 7 asa rai pribadi ami murgil teptes sama sera surat rainan usia sekarang estado haru kami asina duni ba opsaun ruane teng se deklara halu dia imba halau hina ba ame siguru imidate iya durante Indonesia ne ida rua amso komizau de tane ami asina ona iya loro nikus maka am film hari fala am fatin dane asa abosera mai karek asa sera kursi kona fatin dan kata ida bela bokona sekarang fatin mak sidia na fatin berarti am mai hari film fala sera itu bot momento asina tena tama sabe itu bot film fala fatin dane fatin risiko dona ni mami komizau mas je menos explica claro ya kata imi sai ba munisipu ho babar phone hanya sebentar muda ini be moris ne tanpa estar kole buat yang kata nane kareta besi lori itu sibuka sesan uma belori itu sibuka mos kono ema estar lakon total memang ne ami satisfaz ne loss mos soka estar pengen respon kalau dan asasane ini raya sane impamos impila fal mai ini raya nafatin ne ba halo ami saber komijau Além da estrada, barragem no ponte Hirak ne Beat, resulta do desastre natural ne. To agora se dá o que é processo ruma reabilitação, mas que o Parlamento Nacional aprova ona o pedido urgência, orçamento retificativo nebe montante tokon atos rua walo nulo resin, ba fundo infraestrutura, no fundo contingência tokon ne nulo resin, ato responde ba calamidade nebe Timor-Leste Hasoro e lorong hat fulan Abril tinane. Durante ne apoio humanitário ba vítima inundação Sira e Hedili, inclui município Sira, mas que balão contribuição governo nian, mas be barak liu, husi apoio hirak ne, mas husi entidade igreja, empresário Timoroan, parceiro Timor-Leste nian, no husi mos Timoroan ba Timoroan seluk, ne behasoro sofrimento hirak ne. Fátima Pereira, Matias Eli, GMN.